Orange bu eskin enesi 4-5 litre bergen echki. Bunu munda uy okşatıp sayır. Bu salonlarda çoğurak ekan, ha? Senasını aytkan bolsang bu uydun senası bu. Sağ uyda 7 echkin bolgon bolsa 2 litreden bolsa 14 litre. Ol 14 litrenin 1400 so'm bolat. Bu echkinin senası 55 ming turat. 55 ming turadi, ha? Bunun paradasi qanday? Sütün litrin 100 so'mdan satam, ayranını da. Bu echkinin sütü de qimmat bo'ladi, ha? Sütü 100 so'm. Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, универсалдын катталуучулары. Биз бүгүн Ноокада районуна караштуу Исанов айлаймана жайгашкан Кожекейге келдик, туғандар. Тактап айтканда, Жаңы базардын Тескей Кожекесине келдик. Бүгүнкү чыгарылышта сүт багытындагы эчкилер тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Бул эчкилер сүт багытында улактары дагы бар. Бул эчкилер бүгүнкү чыгарылышта сатууга чыгып жатат. Биз ээсинен толугураак маалыматты алганга аракет кылабыз. Сиздер биздин ушул видеону акырына чейин көрүп турсаңыздар, баарын толук түшүнөсүздөр. Мен эчкилердин ээси менен анда толугураак маектылууну мен баштасам. Бул эчкилердин ээси ушу белгилүү көп жылдардан бери ушу эчки менен бизнес кылган Мухаммед экенин коросуна келдим. Мухаммед эке, ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы эке? Бу эчкилерди баккандан бери челек колдон түшпөйт экен да? Эчкилерди баккандан бери эчкилерди 3 мал сайбыз. 3 мал сайбыз. 3 мал сайбыз. Жакшы. Эң алдыңкы эчкибиз 4,5 метргече сүт берген былтыр. Эң алдыңкы эчки 4,5 метрге чейин сүт берген. Bir gündөгүсү. Bir gündөгүсү. Бир эле убакта. Bir günde 3 mal sayız, 3 malda 4,5 metre çıkar. Ondan eskilerimiz hazır emin eller boyunca muhtaçlar kılak ki. Bu canağı börek oru, cigar oru, oşalarga aldın ala içken olsa faydası var ekan. Ondan enin sütünden baravarlı da turat. Oşaga kebir eneler sütü çıkpay kalgan eneler eçki izlep toplaydı ekan. Oşa için biz bu eşkilerde çıkarıp koyduk dedik. Demek bu eçkilerden darlık sütleri, darlık kasiyetleri var eken da? Darlık kasiyeti var. Cana siroz peçen dedik o, siroz peçenden aldın alat. Böyle koru, kolunu adamga den soluğuna faydalı. Bu Bişkek'te Orus Irina degen ayalda qaytып ketken. Жақынырақ келе беріңіз жаным. Бишкектегі. Ешкі баққан өте профессиясы, адамдардың профессиясы менен жоғары тұрады, менікі 22 жыл болып отыр. Ешкі қармағаныңызға? Сүт бағытында, только? Мынауы арықта отта отқан боз, желіні көрініп тұрады қой? Желіні толды. Мынаула? Ешкілерді қорауы қамау алып, bir çekeden sizlerge sütün dağı görseteli. Muhammed eке, bu ешкілерді bir çekeden sağıp görсетсеңіз болады mı? Мынауы азыр сağıp atқаны, мынауы менен daha bir ешкі бар. Екі ешкі. Мындағы қылып тұрып, мындағы саң тоқтайды. Жоғыш екен, а? Байлашын деле керек жоқ. Бисмилла. Жөн. Şirket de olalım. Şirket, ha? Şirket vardı gıla. Adam dele, mal dele, adam okşaş böyle. İki şirket kıladı. Ballar dele, şirket koy. İki şirket kıladı, ha? Bu birinci tut, ikini tuğan. Egiz tuğan? Bunun jelini kança çoğun olmasa şunca süt verir. Canağınday taş, may jelini emez. Jelinin içine orup kalıptır. Ошондо сиз 2 жылдан бери кармайт экенсиз да? Бул эчкилерди. 2 жылдан бери кармайм. Сүтүн литрин 100 сомдон сатам, айранын деле. Бул эчкинин сүтү да кымбат болобу, а? Сүтү 100 сом болот. 100 сом болот дең, бир литр, а? Муну азыр Ноокатта өзбек туугандар мороженого берип көр деп атышат. Бунун мороженосы берки, уйдун мороженосы 20 сом болсо, бунуку 40 сом болот окшойт. Ширин болот экен. Ошого анан
кейбір жерде бақшалар жеткіріп бересің деп атады. Men ellerge nasat kılattım. Hazır Kırgızistan'da iş yok deyiz. Kırgızistan'da iş var. İş kılgan adamga var, barlık yerde ama echkini şunday. Екі ешкіден başladım. Birinci başlaganınızda iki echki mi başladınız? Ооба, екі ешкіден başladım. Hazır emin jaylauga екі ulak bir çoң ешкini jönöttüm kısır. Alar tuayın degende geleyet. Bulardı sağına alıp kaldınız. Bulardı sağayım. Bular hem göçöge çıkan olsa jelinin araganga tili bolat da. Tolut. Buların balları emip tügete albaydı. Bundan balları 2 ay emet, 2 aydan aşığı embeydi. Bunlar kebirler bundan müyüzdü da bulutken da bular ha? Müyüzdü. Biroq bu müyüzdü dep neme kılgamdan buların senaları abi bu eskinin senası 55 ming turadi. 55 ming turadi ha? Bunun paradası qanday bo'ladi bunda bu? Bu alpiyskiy bo'ladi. Alpiyskiy bilan Zanenskiydan qimmat bo'ladi. Jelini gördün mü? Jelini boz oshunday bo'ladi. Hozir boz turishda. Boz. Boz ekan ha? Oshol jelini oshol. Echkini semiz baksan jelindi bo'ladi, ariq baksan jelini yo'q bo'ladi. Mal dile shunda bo'ladi da. Jem bergan sayin qancha jem bersang o'sha süt qilasan. Malga biz bo'yincha aytamiz, mallar süt bermaydi deymiz. Men bu yil o'zim praktika жүзүндө өткөрдүm. Bu echkiga 2 mal jem beretilen jugordan. Ha bu yil jelini saldı. Былтыр arıgılı jelini salbay ko'p qo'ygan. Süt da bergen emas. Bu yil ham budan 3 litrden jogori süt umid qilib turaman nasib bo'lsa. 3 litr. 3 litrden jogori, bo'lmasa 3 litr. Yaxshi. Mana o'sha sağ qo'ydingiz ha, 1,5 litr sağ qo'ydingiz ha? Hozir shunday. Biz jelini nima qildim? Buni idirib 2-3 jolu idirib sağayım. Bular balası yo'q. Tele juraveradi. Ana bunun sütün ballarga bergen bo'lsa, balların baqıvatırak bo'ladi. Birinchi to'ng'ich echki. Hozir men bir 2 litrday sütü var da. Birinchi to'ng'ich 2 litrday süt var. Anam ballarına da emizem. Barını qaktap sağ olmayım. Balları jelini boşatadi. Özü sebep. Şunda sizge dagı ulaqlarına da qaşat eken da. Bu degen bu yaxshi ko'rinish. Bu eskinin enesi 4-5 litr bergen echki. Ana Muhammadga bu echkilerдің денсаулығы qanday bo'ladi ekan? Negizi bunday bir qo'ylar bor go. Kede özmen özle oğru ile ertesi qarasang to'mulanib жатып қалған болады. Bu echkinin bir jeri yaxshi ichine o'ragan bo'lsa baqirib bildiradi. Maraytdan ha? Bir yerga qisilib qolgan bo'lsa baqirib chaqiradi. Chaqiradi. Tunida qo'yib o'tib anan qarasang qimchilik qilgan bo'ladi. Shunday bo'ladi. Ana mына süt berayotgan uchurda üköl je bo'lsa bir alben darilar berersangiz bo'lar ekan. Men negizi pitga da ököldi benim sebepten pitga juwan. Bu yetine de ziyan dep shunday deb atpayбы. Oshol uchun. Hozir bularning bu ballarni qo'yaveramiz. Bular shuncha süt. Уже qancha mına? Bu endi bu 1,5 litrni almasi. Bunun bu yerda bir echkimiz var. 3 litrga garantiya degan. Hozir buni sayamiz. Mına ha? Buni sayamiz. Çıkar çağırılır. Şöyle sayıyoruz. Sayıver. Bunu da uyga o'xshatib sayamiz. Bu salonlarda çoğurak ekan ha? Belki echkinin ürpleri kichkina bo'lgan sebab al birinchi to'ng'ich. Yiyip bergen olsanız. Yiyip turgan. Bu echkini böyle to'g'atmay turib echki bilan uy olganlar var. Echkini satib. Echkinin sırının kilogramı 3.000 so'mga cheyin. Biz sır jasaylik biz. Sır baqa jasaylik siz. Echkinin sütünden jasalgan sırlar. Ova. Biz hem jol jobasini uyrengen atabız. Daha bir-iki sağsanız bu süt çelek tolup bağda bir echki men hazır. Muhammadga şu sağıp turgan echkiniz şunun bası qancha emi? Bu iki balası menen
35 bin özü жалғыз болғанымызda 30 binge beremiz. 30 binge beresiz, жалғыз. Анан biz negizi ешкилерди колдон чыгарып гарантиясы менен сатабыз. Сата турган болсок дагы. Эми азыр эмне көбөйүп калды? Алдаган адам көбөйүп калды. Уй сатса деле, эчки сатса деле мынанча литр берет дейт, бирок бербейт. Biz булардын Гарантиясы менен бересиз. Эгер сата турган болсок, bir gün жакшы курсан тойгозуп, günümlük жем берип, бөлөк саап, шене анан сатабыз. Негизи мынау желдин жанында турган жүндөрдү алып койсо болот, а? Болот. Кырып нетип, а? Бирок бул мишайт бербейт азыр. Мишайт бербейт, а? Жакшы. Мындан кылып 2 жолу неме кылабыз, массаж кылабыз. Эчкинин желин канча массаж кылсаң, ошончо жакшы болот, жумшайт. Май желин болбойт. Бул эчки канчаны тууду буга чейин? Бул эчки мага быйыл күзүндөсү келди. Ошол мен өзүм негизи эчке кызыкканым үчүн тапкан акчамды эчке жабыштырып атам азыр. Эчке мына ошол сүт түрдө экөөнү. Болду, сиз да сайсызбы? Жок. Булар эме калган. Бул эчкинин мына желини. Ушул бооз азыр, а? Жок, бунун 3 баласы бар. Буну 3. Үчөөнү туудуу бул, а? Буну сабайбы, себептен 3 баласын тойгозуп. Тойгоз керек экен. Анан бул эчки бул жалгыз турган эчки, ак эчки. Мына токол, а? Ол 4,5 литргече сүт берген былтыркы жылы. Убагында. Быйыл эми июнь айында туат. Июнга туат. Бул дагы 2ден кем тугаса керек? 3дөн туат, а? Бирок бунун азыр көп инсандар туурасын түшүнбөйт. Сенасын айткан болсоң, бул уйдун сенасы го. Саан уйдун. Саан уй алып алам дейт. Бирок саан уй көрдүң азыр. Бул жерге жарым саат чыгарам, же 1 саат чыгарам, камап коем. Уй болгон болсо бул 17 сотикти бир жумага жетпей жеп коет. Жеп тең, а? Буну бир 10да эчки күзгө чейин жейт. Ошол үчүн мен даана сатып атам инсандарга. Кыйналып, сүт иче албайм, уй бага албайм дегендерге эчки алып баксаңыздар болот. Эчки алып. Эчкини дагы курсагын тойгозуп, арпа жем бериш керек. Арпа жем сүттү көбөйтөт. Арпа жакшы экен да? Уйга деле арпа, Бишкектен неме алган болсоң арпа беришет. Анан жанагы кызылчанын аткотун беришет. Ошол эки нерсе сүттү жакшы берет. Ошондо Мухаммед ака эми баары биригип канча баш эчки болду бүгүнкү сатып алсаңыз? Азыр бизде бул эчкинин түгөп калбайт. Бул эчкини мисалы үчүн азыр алган болсо, биз дагы Кудай кааласа, насип кылса, ордуларына жакшы эчкилерди алып келип кое беребиз. Эми деген мындайда кандайса биз содасы келсе сатып беребиз. Содасы келбесе өзүбүз саап ичип, сүттөрүн сатып. Сата бересиз, тең, а? Тиричиликке. Кыскасы сүтүн дагы сатып, кеңири сажакка чыгарып турса болот экен. Болот. Бир күндө 7 эчкин болгон болсо, 2 литрден болсо 14 литр. Ол 14 литрин 1400 сом болот. 1400. 2 күндүгүнө жем алып койсоң 2800 сомго. Булар 20 күндө жейт. 20 күндө. Орта эсеп 1 айдын ичинде жеп бүтөт. Ошо 1 айга бир где-то 3,5 миң сомдук жем кеңири жетет. 7-8 эчкиге. 7 эчкин 2 литрден бергенде 1 айда ошондо 60 болсо 420 литр сүт берет. Ол деген 42 миң сом. Ошондо Мухаммед ака, могу бооз эчкини ушу турушта канчага бересиз? Бул эчкинин баасын азыр боло турганы 45 миң. 45 миң. Бооз эчки, а? Ооба. Себептен бунун 4,5 литр гарантиясы бар. Мына немесин деле көрсөтүп коеюн, мына. Желин, а? Желини. Салаларын карагыз, а? Желини. Желин кое элек экен, апа? Желин кое элек. Бул желин, мынау желин койгон болсо, бунун немеси желини батпай калат аласына. Өтө чоң болот экен да, значит, да? Анан улактары жок деген болсо, улактарын бөлүп коебуз. Себептен эчкилерди семиришине. Ушул канча жумалык мына улактар? Булар 2 айлык. 2 айлыктар, а? 2 айлык. Эгер кызыккан болгон болсо, бул улактарын деле сатабыз. Ургачылары 10 миң, эркектери 5 миңден. Ал ушу турушта
Erkekleri 5.000'den, Erkekleri 5 Urgatlar bin, 10 başında 10 bin. 10.000'den. Bu jakta daha bir eskimiz var, onu daha görüp koysun. Жерінен көрсөтөлү а бар ба? Мына байланып турган эчки тууралуу дагы бир аз маалымат берип өтөлү а, Мухаммед эке. Байланып турган эчки жакында келди, 3'lü тууган. 3'lü тууган. Бул азыр балдары гана эмет, анан өзү бул эти арыгыраак болгон үчүн Сабай атасыз ба? сабай атам. Сөйткөндө эти арык болгон болсо, сүттү балдарына жеткирип турса деле болот. Бул негизи жашы жаш, 3 литрге гарантиясы бар, тиштери жаш. Бардыгынын эле тиштери мындай. Ушунда канча тиш болуп айтылат булар? Булар 6 тиш болуп калат. 6 тиш а? Канча тиштен баштап туат? 2 тиштен 2 баштап? тиштен баштап туат. Туу баштайт. 6 тиш. Орто жашпы ушунда? Бул эми эмил күчүнө кирип атат да. Бул деген туулганына 3 жыл болот. 3 жыл 4 жыл. Жакшы. Ошол үчүн Мухаммед эке ошондо эң азы 2ден баштап канчага чейин туат экен? бул 5ге чейин туат. 5 улак берет экен а бир туушта. Мухаммед эке, бүгүнкү чыгарылышта эми сиздердин ушул сүт багытындагы эчкиңиздер тууралуу маалымат берип өттүк. Эми ушул элдерге жакшы кылып колдон келишинче түшүндүрүп өттүңүз а? Ооба. Анан эми булардын айткан баадан кеми болобу? Аз-маз кемитип беребиз эми. Келишебиз. Анда бүгүнкү чыгарылышты мына ушу менен соңуна чыгарып тугандар. Адрес жогоруда айтылган адрес тууралуу келе бересиздер дагы эчкилерди жеринен көрүп баалашып алып кетсеңиздер болот. Буга чейин дагы комментарийлерде көбүнчө сүт багытындагы эчкилерди сурагандар өтө көп болгон. Ошондуктан бүгүнкү Мухаммед экенин үйүнө келип эчкилерин тартып сиздерге көрсөтүп берүүгө аракет кылдык. Сүттүн дагы көрдүңүздөр канча литрден сүт берет экен, баардыгын жемин, канчадан беришин баардыгын айтып берди. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.